Kador bar ki wahe ko rejain tia hak arpo artrik dilio. Kala beteng ban penong ya kajingalang habaya day berkejing kerpan. Ban bu rinti da ka anyi ki jait kor ai jait kemie. Bat ki wei ki mat kumbala ai bor da ka 6th schedule kariti trekam kari India. Ya kajingalang la pelong hayung wali kador bar shnong tiliang ran. Balawan ya shimbentaru da kinong yalam bat dekat sing balang baper. Kumjuk kasenjuk wahe shnong rejain tia. Pat senjuk wahe shnong juwai. U Presiden Kador Bar ki wahe ko rejain tia umakro lamsalan ki pariat habakeren hadin ke jingalang. Ula ong ha ke jingalang. Laya keren sani bha bandawa pendam ya ke jing penbana bala penmi da ke GHADC ban itho iki kor ajat kepa ki badai na ki wei ki jat ben rio. Ula penken mauru ba Kador Bar ki wahe ko rejain tia kala ai por haduk lai pau terik jelio ya ke GHADC. Ban penmi ya kajing tho ban ithu ban pen scam shwai ki kor ajat keme ki badai ki try muluk lada ka GHADC kadang sangap menti wat hadien kajing ai por na kaliang Kador Bar ki wahe kor rejain tia kala rai bahak artrik naitung kan mi pat ba sya surak balada dawa an khangru wat ya ka office GHADC laong uma parian ka Dorbar yang ki wahe kor rejain tia ne kesngi da ka yalang kabarap kerpang agawadawan ki nongkit kam ginong yalam yang ka Jaintia Student Union ka Jaintia National Council ne ten kasenjuk ki wet nong yang ka Jaintia wa kasenjuk wet nong yang ka juai baki war Jaintia Student Union baki witawan ki wehe cenrang wa kan thai yalang ka daman ne to ai lor ka nongrem wa niliang yang ka JCDC kamtam na CM matisi yang o pemambin ki u penmi ya ka ditho ay to open scam ne bo renti ya ka kur ki jaj inna ka bai kat kam wada pha ne ka Dorbar ka kur ta ka ni ka yalang ne ka daem ka jing chimbanta ka ya kalam ha ka jing mi na ka ni wa pensnyawi chakmat yang CM o isi yang o yang JCDC wa ini liang yang ka Dorbar chru ki san malang ki sunjuk he chno wa ong yo to wa pendam nak ka gani ke notification kepada penmi gini dedap hakawa le ki temet ya kita ki chim jaj na uchunrang bagi witwan ke jaj baru kada wa ongi pendam chwa ka wa to wa MK mi katte hiwat ta pendo open chna pun scam ya ka jaj ke kanja na ka bai ne ka ta tip kur tip kha kata to ko MK ta mi he ni te kawar nai te wan kamada epor hedok kali pauter yang dimulai Jun ya ka isi yang ma thambor ka JCDC la lemlek la demlek ki hapo ni kali pauter punmi ka jing tho yo temet ya ka ta ka matrilinear na ka simjej na ka bai nei liang yang ka Dorbar ku he kor chiru bagi san balang bagi wantu he kor wa ki senjuk he chnong wa ka artrek yang ni bana Julai Mbanse Dewa Myosa Hablai Heads Council Hewa Yopen Mani Dewa Mi Surok Dawa Gi Iwo Kang Noi Ka Heads Council Hablai Dawa Dubu Himi Kini Karai Kawa Myosa Di Wato Wa Datemit Kan Council Gi Isi Du Ya Gi Him Jai Ya Nau Chan Rang Ite Heta Ugi Wituan Ki Jai Kat Wa Ya Gi Treri Tre Meluk Kudal Ede Ki Jing Tha Mbin Kani Ta Open Snau Si Snau Dio Sagawi pencela kan mowa I kani gwayar kalami na ka Dorbar go hekor heto wa ka jay kinja na ka bay kani to ga hokyong daong ga nikikandon yung ka 6 schedule dem chwa oto sa subo renti wala ini ko ay pengklan kat kam ga ain kat kam ka parthai kat ni dewan ra ko digi ain mi ka jingpa ka kamram yung ki EC bagi MDC bagi officers yung ka JHDC ko ule ini nay tida mo kanita ka jingkwa yung iwar tahajui por da boi ne ka jingkantu la yewaro kinong kitkam kinong yalam yung kisenkur go pher kiwa em harjantia gyong I ne kiwa mi ikur naini cha khasila wa chawi taban la wa haka ni ka jing yakhun gi I to I em bantai kila ka daw gawi to wa ki kani ka jaj kinja yung inaga bay kama kwa ka parthai de temet ka rai income kita itu ino itu kan kok ada kan ko yada ko penbah wa hajui por le ulang penmiat chok chok ini udah amu debok kerpang itu
แต่kata to ka jing kwa ke yong i te yoluti wa nong ba ka ni ke yak meeting go man ni ulang not lu beroy wa UCM ma thombor chiwat wa emborom yong i unong yalam yong i wa em banta hawo chna ya ka an ho te met ya ka sincha treri ge haw arjar khatsan ta karmani wa haini wa upen man no ikai ni ga yo te met no ya kanika kur ka jek na ka bai khnang wai ti tip kur tip kha ge iwa unang skemi unang baha chu chu moto hai jis kiat ina ka dorbar ki bhe kur wa kinong yalam ki wa bon ki wa embanta hagani kim kwa yum suru mkwa yuman ge yakhi tanai ti daw kajing kermen wa kajingat i hayalam khmat yung ba thab ubakri kata dan hi ta heto wa gani ka notification na kajing penmi kani ka ar ni da na penmi ka dang ka tuka khat ni terim hai hailor gani i dari kala minne wa to wa ongi wa pendam chwa i member cha i gitu gitu baru member cha i gitu wan gitu gitu chem ni kata jadi kan ja rai ongi tan penbat chwa i gani kepada em chwa ga pen scam chwa chana an chwa i gani kur ga jadi naga bai yo khlan yo ba chu chu rai ga tai kepada penmi kata he ongi pen sangya chu ham yo to bre i pi kan ni wa em ga kwa i pen che chu chu wa to wa ikata has council has schedule kat kama de government of India ina do ki nya pau nam diwa kada ongi mmi kata ko tumbe ikur ki jek na bai nei di da ongi ye council ka right ka trido MBC de jet ka schedule am u codify bornti ye ikur ki jek na bai kini ta open man ya ka jek bro kata to ko nang kong ye chi ladam em ka kur ka jek na bai man kata ita ada pelan suari spa ajar semen cuma. Tah hayata awan ko shield tribe certificate kawa DM A na liang ka office of BC kani DM ka tak ST order 1950 nado usna ka kdes wasan pa DM ka ST order I kani hagato ka por pen mi ki rai kani kawa ni ta open bat ki kita khasi ki jaintia na kita ki penar ki senteng UM ka jing batai to ka council tanai ti daw mod kajing pen baik katu daman ko yau chi no ikwa ika clan bill naga clan act naga ka an go temet ikur gi naga bai manda yo iga kate en batayon ko ki ga kate ki jai berugo kata dan ikwa yan naite wan kat kaman ka ST order 1950 la batai gi hete kamali bhaso le bhasandali du ki jai berugo hi meghalaya le am gi kita gi wan gi bitwan gi jalna hayata awagani ine le yung iga dorbar ge kor wahi kulam che bato em meghalaya ka ni to kibabon no do da sai nang rim le to wichi mi na ka bai bijaj bru ge am ni to phasi len tiau garo lai nei te wan kaw man ha jan tia hi TBE mi kibiate le em kita kibiate da em ge ni di spas na tam gini kibiate da man ha ki am ongo kibitawan kitrai te ye gani KDM ke pok ST order naga shield tribe certificate yo chwa tanai ti da ko sa agap tu to ka an ladam em ga ani gur ga naga bai tadapun kulmar chu kata to ga jing che